Hadin arsingi balapelong ya ke first annual conference meet ki Rangba Catholic na gilay tali diocese Chelong nong ton bat juwai kumjuru ki Rangba gawan na Barak Valley menta ke khanya turik luber arjar arpasaw la pelong ya ke mas bukraw Hamadan Holy Family Parish Krian hagani ke singi umus Reverend Ferdinand Khar Bishop ke juwai ulalong nong kenya Rangba rengkat ke jinga senran lang imus Reverend Joachim Walder Auxiliary Bishop Aizol Diocese, Reverend Father Martin Shela, Vicar General Juwai Diocese, Father Yonis War Pakma, Parish Priest Cleriat Parish, Pat Kiwede Kilingdo Soblay, Kibawan na Jan Bat na Jingay. Lapan kraw susuy ita negasni, daga jingi simbanta kiriniam kentay bat senrang, ikatikis kirang babalang bat ipat yung bulay. Ia kemas bekul sedang daga jingyat position seduan, Hakabala senran ikiling do daki nong kitkam na borok lai tali diocese. Jaga jingpule banengkong lapen bena day ba starbit kharbani Vice President Sengrang Ba Catholic nong Sen Diocese balashim na ke kitab Jeremiah la nong balai pawai ke dekat lai pawai hado lai pasang. Katbay ke jingpule ke ba arpat lapen bena day iba Jeff P Barbanyang Secretary Sinjuk Rangba Catholic Shillong Archdiocese balashim na ke siti ke Hebrew Lenong kebasan kedekut niau hadu kendai. Ya ke gospel lapan benadon buram hagani kesmi dai Father Simeon Sungo. Ubala ruai kenut nyo tenat ke gospel kat kumu Yonis lenong kebakat ar kedekut ar tau hadu ar konlai. Haba pariai ke ketin belai hakmat ki hajar ngut ki Rangba bat ki pacung belai. Ubishop Ferdinand Khar ulabatai janai ya ke phang pendeng jong kene ke jingi kendu ki Rangba da ke baong la mo panjo ubriu ubakumune ha ubadon umansim ublay balashim ng kitab Genesis tenong sapaway dekot lai pakra la penjanai bat pesel tho baha ya kemas bekhuj dai Father Ibormi Dekhar ibalong idu halia hagani kesni bala penri blay ya jing le niam de jing ruai song blay bala ruai snyo tenat ke choir jong ke Cleriat Parish kene kesitrai polen besan kan salong kesitrai saken mau ha ka history to peak seramba jong newsman kene ke Parish Krian long special amtil asan dor blay akan berkom nama ba hakini kisnan meladan kisamla jugiro Nagaro Live Diocese, Archdiocese, Noston Diocese, Bani, ini kedua orang akan dikeju ke Jakarta, ban kelalong kebat cerhem hadu kata-kata, bagadan gablok trafik jam nado lambai dan bakoi steng jam kejadian dan bakoi gawai kejadian. Bat menta kani ditinggal lang jopi, menta kesini dari dan membahas dari satu di diocese tentang traffic show. Bagani kemarin hari itu kepo jadi samda keladang nama kayi kesenjui kampung di sana dan apa ini kekini. Wah, te tak bersur ini. Kebah kiri orang bah ini yang berjalan bantu hari kesini kalau dah kebaang tunne nak mau banyo kubriu ubakum ni badal kumensin blay kitab Genesis nong tasawwur lai propra kamat bangan di pusat lang bapi sepang gede ke team menta kesini tolong laban ong hagane kesini try hagane ke kedua lang jompi jadi ke kot jom blay yang ini datang yepi Sya kejingdan sabi jinglong bakun bandong yukun bandor mesin mulai bani terpakai ni pikir orang ba kumba ngiasnya nagatuk tinim sini ba la pa banyo upri aku munni badan mesin jomble katau yang jasad kon jong jakob wen ikon jumu bayo jingi terpang hinben
ili bichni idiu Egypt bahadin beladong man ubaar hababor sencar jang kesim jang di Egypt lakeladong na bedin jadi sya dimrang lakeladong man nong sencar nakadau bau boleh ayu kesap distan ban batai di kosniu jang muslim harum kumbaang biang mata kesni pinmi nagani gelempung pingkan mau di gani wang kacing khot syabi jingkut syabi jington musim ulai kamamut kacing khot syabi jinglau leukhoi ansuk mama kema ublei ukhat ipi kerang ba jini pilau pa jini yangi ro klepet yangi bishop ilenda sista gedunyam isamla dilakmi lakhat lang ini syagani the call of holiness, Christian holiness. Kajingkhat ini cari jinglau Kristen bakul, Hebrew bakul, amersin. Kum hadat pedet semeni, swaba unba di bedipna, swaba unsayam, bat swa unsaknya nak benta, kakam jikuning ini, bat diskendan buram yuguro, kesin kepaan, habis ini kepaan jemu. Kali kata kebang amur batang yangi do baro ndai tangi cenamba kecing im jengi kaputei galong ban kundan muram yau biai ada ten kasing yang milawan mi im kali pakai ban kamai ta ho Agbarta kesujuk keserang ba jong lai kulik diocese kam chang me kinakin kam jong ka jawai diocese Bagi nombor kuat kecil hembat berdas nyori. Bagi nombor muda siapa pun yang kecil em jongki. Ngeker padia mekutroy. Ngeker padia mekutroy. Mensauhaban pukul yang ini ai berlawanra manduk tentang iki batin telalong kamet batasnan jong trai ni Yesus Kristus kepala hukum ini batkan neta yang ini kecimaya namar mauhi hakame balai tinoyo lachim yauku pada bayo yame laduai ku mulak dia lai laksran wang toshim Bertubang negeri di baro, nama negeri kalong kamet jangan biar bernaiki na kebenda jangki. Agar jauh berpelan melewam, nasimnya kekuri, berbahayu jabe, berbahayu ku, berbahayu dan sembilan uang. Toshim bertodi nagani di baharo, nama nagani dalam kekuri terasnan jana, jauh berjutang berkembali berbom juga, ya berpemi nakabenta jauhi, nakabenta di babun, nakabenta di semua di pop. Tadi ini bandel mau yang Strong.
Waktu ai pada kata kebati anu dan kijing persat bisin jami kini yok diaru dan kijing sebut jami. Ibarat anu siap ai di kijingku. Nen kenor barang ku yang di upah ukur baru sembako.